Okay, hallo Leute, die Eva Carja. Tásúla gom gúil sibh ar fad go maith agus gúil gachtain na slán sa bháilte agus cínte gúil sibh ag leanúint na tróracha atá fáilte gúin ón HSE agus ón rialtas agus gúil gachtain a díobh ag fannach taobhaisteig agus ag denna bhórníhil chun tacaíocht a thuirt do chuile duine sa theachleat. So, inniu támuid ag denna bhrud ag an gohan éasca agus go scopi in á rire. Bé muid ag glantarráid leis an scrúdú ó 2015 agus bé muid ag denmh písa ón litir. So mar sin feici sibh chur mé picture den litir is seach an seo le ceiste héon dó agus a trí. In í sin tá an Microsoft Form le alta héin, alta dó agus alta trí agus caithí sibh na freigraí a clómhúla agus a chuiristeach an sin. Lever dul Brúigi send me an email receipt of my responses agus an sin brú submit. Mar sin hí sibse cope dus na freigraí atá scríomh a gcuibh agus an sin nuair seolam an ceartachán a bhaile cuimh bé is a gcuibh cad a bhí ceart agus cad a bhí mí ceart inionad just an ceartachánna all gan in cóhex. So le sinráte leverdul ná scríomh éon rud nó má tá tú scríomh caithí tú é a clómhúla ina dhé sin. Ach ná seol in Greengraph na éon rud cúm caithí sibh é a clómhúla is seach an seo ionas gur féislam iad a ceartú ar an rihre. Now, muna bhfuil an Microsoft Form ag oscailt ar an OneNote cosúla seo fech éon áte dearn sin Microsoft Form just brú ar sin agus an sin osclóigh sé seach sa browser atá agatsa. So má tá tú ar an iPad osclóigh sé Safari, má tá tú ar an rihre osclóigh sé ar Pay browser atá úsáid go ar an rihre. Ach sin an bailach tríd muna bhfuil sé ag gobar mar seo nó muna féidir leat é clómhúla isteach an seo ar an iPad. So an sin lína seach é brú ar submit. So le sin ráte arís chur mé an nasc isteach de aine atá géirí an nasc tá sé seach an sin chur mé cópta sin agus tána ceisna ar fad an seo freisin, so tá cúpla bailí gur féidir le teach ar an litir. Leverdul ná bunig úsáid as Google Translate nó éon rud cosú leis leverdul. Ní bé Google Translate nó Babelfish nó mór an rud mar sin ar fáildíobh sa scrúdú agus mar sin caithí si bheith cleachta ag denmh an obair gan an cabhair sin. So barlam dá mar rud ag raibh sé ina phráiseach agus go raibh tú ag foghlamas inionad ag cur rud ag an isteach a Google Translate agus sin gan éon foghlaim déanta goibh. So just le rálibh nuair atá sé sin déanta a goibh brú ar an submit agus an sin bé is a gom. Shut má panel nuair atá an Google Form déanta got tucaí sé suas agus an sin bíana is a gom céimh díobh atá taréis an obair a dhéana. So bíon is gom loithreach nuair atá sé déanta. So just bí cínte go bhfuil sibh ag lína isteach na formacha ar gach leathnach in ann ar an léonta sin agus má tá tú déanaach seo rifos cúm ag rá go raibh muil ort ag denmh sin ionas gur féidir le mo hafa de ahar. So look, le sin ráte rockmas trí seo go hanscopi ionas goliscobh. So it's vielen Dank für deine Postkarte aus Italien. So tá going in Italien. Ich bleibe diesen Sommer zu Hause. So tá ich fannacht diesen Sommer zu Hause. So walja. Wir haben unser Haus renoviert und ich habe jetzt ein neues Zimmer. So rinne si ahmashukan nu vistig atena an chach agus tá jetzt so a nish kilin sin nach raibh rive, but a nish tá neues Zimmer agum. So an cé ceist, hast du bei dir zu Hause ein eigenes Zimmer? Anhfuil do heomar féin agat sa theach. Wie sieht dein Zimmer aus? So den Cursius de heomra. Was machst du gerne in deinem Zimmer? Cad gur wathlata dhéana I de Shomra. Wer besucht dich zu Hause? Cé an Kurt Earth sa theach. Well, ní aine an salát ha nu ann, ach bhfuil you just úsáid de hebliíocht lei sin I'm a goir ríise do bhí an leat. No ní léine ag seach chuig bhuirte seachas na Gardaí is dói. Má tá sibh amach as an seach. Ach le sinráte, wer besucht dich zu Hause gná lá. Da mar rud é nach raibh muid lockdown. Danach, ich trainiere im Moment für ein Jugendtriathlon, so Schwimmen, Radfahren und Laufen. Wie sportlich bist du? Was für Sport treibst du in der Schule? So
Cé co-sportúil tá tú, cén 6 Sport a dhéanamh tú i scoil. Was machst du sonst nach alles in deiner Freizeit? Ceir an rud is fearr déanann tú i amséir. So is dóilm go mbeadh rud ag an simúlar a goibh an sin tuiscuil lán amséir goibh na léanta seo. Wann triffst du dich mit deinen Freunden? Cá na búlann tú le de chairde. So an sin an dis, so sin an bríthar a ilteach sin ag teachta ráisiart. So ich treffe mich mit meinen Freunden am Samstag oder am Sonntag, agus a rís béarmh cúpla bréige. Béarmh cúpla bréige inis maidir lei sin tus nach bhfuil cead a goibh búla le bhar I lár na thura. So úsáidegí bhuairt saoíochta. Und danach ein Pisa-Ternach. Ich habe in August Geburtstag und will dich nach Deutschland zu meiner Geburtstagparty einladen. Da mir Gary Quir hörtich, du Machoscher Bretla. Wie findest du meine Idee? Kann ich Captain zu Fuimo Swinov? Wie lange möchtest du in Deutschland bleiben? Kek auf Vater Awari to Sagarman. Wie willst du nach Deutschland kommen? Konntest du Chucky to Quick an Garman? Was willst du nach der Party alles machen? Kad Wahlat Ayana Teresh on Party on Kosher. So look, tá an litter sin janta a gin in áir sa rang hena féin. So fechigi siir sna nótaí atá goibh. Tá an legan a scríomh mé an glórbán fáildíomh contaíocht a thuirtíomh modula seo. So curigi bhór blas agus bhór taithí seo. Agus an sin tá se bhré. Is seach libh chuig an Microsoft Form. Bí cínse gacrad a clómhúla isteach an sin. Leis na ceann litricha an animacal lever dul. Agus an sin seolí mé an ceart concúh có tapaí agus is féidir. So sin an ceacht de inniu. Also auf Wiedersehen und bis Dienstag.